Mu burasirazuba bwo hagati ibintu byakomeje naho kugorana cyane. Intambara hagati ya Iran ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'ibindi bihugu byose bifasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni intambara nayo yakomeje kugorana cyane kandi ikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane. Mu gihe kandi ibiciro by'ibikomoka kuri petroli byakomeje kurira ku isi hose muri rusange, abantu bakomeje kubaho nabi cyane, kandi bikaba byavuze yuko uyu munsi Netanyahu akaba rero ari minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel, akaba yatangaje avuga ko Israel ikwiye n'ubundi guhagarika imfashanyo ya gisirikare iva muri Amerika. Ibi ngibi byatangajweho na perezida n'ubundi cyangwa se minisitiri w'intebe wa hariya muri Israel, akaba yitwa Benjamin Netanyahu, akari we wagiye ukunda kumvikana cyane mu makimbirane hagati ya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika, agira ibintu byinshi atangaza. N'uyu munsi akaba yagize ibyo atangaza avuga ati tukwiye guhagarika inkunga y'igisirikare iva muri Amerika. Yes, ndakwakire rero, iyi ni RTV show rimwe anipazo umuhungu wanyu. Nizere ko aho muri hose mumeze neza kandi muri amahoro. Nyagasana akomeze abishimire kandi umunsi ukomeze ubabere muhire. Nanjye ndahari kugira ngo turebe ese byifashe gute hirya no hino, ariko cyane cyane tureba ese ubuzima bw'isi muri rusange uyu munsi buri kugenda gute cyangwa se buri kwifata gute. Amakwero ahari nuko Benjamin Netanyahu nkuko yamaze kwibabwira yatangaje avuga ko Israel ikwiye n'ubundi guhagarika imfashanyo ya gisirikare iva mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravuga rero ko umushikiranganji wa mbere wa Israel cyangwa se uzwi nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga Benjamin Netanyahu, kandi nawe minisitiri w'intebe hariya mu gihugu cya Israel, yatangaje avuga ko Benjamin Netanyahu yavuze ko ashaka ko Israel igabanya buhoro ukwizigira cyangwa se ukwizera imfashanyo za gisirikare zivuye mu gihugu cya Amerika mu gihe cy'imyaka 10 iri imbere. Mu kiganiro yahaye ikigo cy'itangazamakuru CBC, mu kiganiro cy'iminota hafi 60, Netanyahu yavuze ko ubu Israel irimo cyangwa se ironka cyangwa se injiza hafi miliyaridi 3.8 z'amadolari buri mwaka nk'imfashanyo ya gisirikare iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakurikijwe amasezerano bafitanye na miliyaridi 38 azarangira kandi hafi mu 2028. Netanyahu rero yavuze ati ndashaka kugabanya gushika cyangwa se kugenza kubona guhabwa impano cyangwa se inkunga y'amafaranga iva muri Amerika. Yongeraho ko ashaka ko iyo ngingo cyangwa se ubwo butumwa bwo kuba iyo bizatangira kugabanuka bigomba gutangira n'ubundi gushyirwa mu bikorwa, aho kurindira inama nshingamateka cyangwa se inteko nshingamateka ya Amerika ko yakongera ikagira ibyo ibivugaho. Ayo magambo rero n'ubundi ya Netanyahu akabaje mu gihe n'ubundi ugushyigikira Israel, gushyigikira n'ubundi Amerika mu ntambara iri kugaba hariya mu gice cya Iran, ndetse ikandi bikavuga ko biri no kugenda bituma intambara ya Israel yatangije kuri Gaza n'ubundi mu kwezi kwa gatatu ngira ngo murabyibuka 2023, n'ubundi ikomeje guterwa inkunga n'igihugu cy'Abanyamerika. Bivuga ko rero aka kamwanya Netanyahu rero arimo agira ngo igihugu cye gitangiye nacyo kuyakirwanira intambara, kibitabaye ngombwa ko yifashwa n'ikindi gihugu cyangwa se giterwa inkunga n'ikindi gihugu mu buzima bwacyo bwa buri munsi. Bikaba rero uyu munsi kandi amakuru yandi ahari bikaba bivuga ko uyu munsi none Putin nawe akomeje kuvuga ati byanze bikunze intambara ishobora kuba igiye kugera ku musozo. Ikaba ari intambara rero ibahanganishije n'igihugu cya Ukraine. Ibintu ubundi yabitangaje nyuma yuko avuye mu muhango cyangwa se mu munsi mukuru wa Victory Day awitangariza i Moscow. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yabwiye n'ubundi abanyamakuru nyuma y'umuhango muto cyane wiswe Victory Day. Ikaba rero ari umuhango wo kwizihiza intsinzi y'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete mu ntambara ya kabiri y'isi muri 45 cyangwa se mu 1945. Avuga ati ntekereza ko intambara y'igihugu cye na Ukraine cyangwa se igihugu cyanjye cya Russia n'igihugu cya Ukraine ishobora kuba igiye kugana ku musozo. Agaruka ku cyo rero Uburusiya bwise igikorwa kidasanzwe cya gisirikare muri Ukraine, Putin n'ubundi akaba yanenze igihugu byinshi cyane harimo igihugu cya Amerika ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba bw'isi, ubwo ni kuva hari i Burayi bishyigikira n'ubundi ubutegetsi bwa Kiev. Avuga ati ntekereza ko ibi biri kugera ku iherezo kandi byenda kurangira, nabo barimo bafasha Ukraine nibicare hasi batuze kubera yuko nta kibazo na kimwe kigihari.
birahari rero biravugwa kandi ko uyu munsi agahenge hagati ya leta ya hariya i Moscow na leta ya Kiev bivuga ko ako gahenge gahari nta kindi kagamije ari kugira ngo harebwe niba ibiganiro byagirwaho ndetse Trump ndetse na mugenzi we Zelensky bakaba basinya amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Ibyo Trump yavuze ko nibiramuka bibayeho n'ubundi bazahura bakaba baganira. Mu ijambo rye n'ubundi Putin yavuze ko Uburusiya buri kurwana intambara ikwiye, ashinza n'ubundi Ukraine kuba igihugu kigaba ibitero kandi kikaba ari igihugu kigikiwe n'umuryango wose witwa OTAN cyangwa se ibihugu byose byibumbiye mu muryango witwa OTAN. Vladimir Putin yavuze ko n'ubundi ashobora guhura na Vladimir Zelensky, gusa ariko hakaba n'ubundi bishobora kubaho ari uko habanje kubaho icyo twakita kurangiza intambara cyangwa se intambara ikaba yabanza kurangira ku mugaragaro ku buryo bugaragara neza cyane. Akaba rero ari byo yatangaje Vladimir Putin avuga ati kiretse yabanje kuboneka amahoro arambye nibwo Zelensky tuzahura. Yagize ati birashoboka kandi guhura mu kindi gihugu tukaba twahahurira, ariko gusa igihe amasezerano ya nyuma y'amahoro azaba atararangira cyangwa se azaba ataragerwaho ntabwo bishoboka, ariko igihe azaba yarangiye kugira ngo umuntu yitabire uwo muhango no kuyashyiraho umukono byose birashoboka, ariko ibyo bigomba kuba intambwe ya nyuma ibindi byose byaramaze kurangira. Putin yavuze ko yumvise Zelensky yiteguye n'ubundi ngo guhura nawe ngo kandi akajya yabitangaza kenshi cyane avuga ko yifuza guhura na Putin mbona nkubone, ariko yongeraho ati si ubwa mbere twumva ayo magambo ariko ntabwo byigeze bishoka cyangwa se ngo bibeho. Mu rwego rw'agahenge n'ubundi kemeranyijwe n'ubundi ku bufasha bwa Amerika mu mpera z'icyumweru gishize kwa kugira ngo hariya i Moscow haboneke amahoro ndetse n'umutekano babashe kuba bakora ibirori byabo bya Victory Day. Bikaba rero bivuga ko Kiev na Moscow n'ubundi byemeranyijwe guhana imfungwa 1000 kuri buri ruhande, ariko Putin yavuze ko byaba Uburusiya cyangwa se byaba na hariya i Kiev ngo nta kintu baragiye ikintu batangaza kuri icyo gikorwa cyo guhana abasirikare ndetse no gufashanya kugira ngo intambara ibe yarangira hariya muri Burasirazuba bwo hagati. Yes, ni amakwero akomeje kuvugwa hirya no hino cyane cyane muri Burasirazuba bwo hagati. N'ubundi intambara irakomeje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Irani, aho aka kamwanya magingwa ya igihugu cya Irani n'ubundi gikomeje kugaba ibitero ku mato y'abanyamerika. Ngira ngo murabizi ko Amerika ifite amato ageze kuri 3 hariya muri Burasirazuba bwo hagati, akaba ari amato y'intambara ngo ni amato akora nk'ibibuga by'indege, amato ahagurukizwaho za mezire, amato ahagurukizwaho za rokobtere ndetse na ziriya ndege zose zikomeye cyane zo mu bwoko buhambaye ziba zigiye kugaba ibitero mu gihugu cya Irani ndetse no ku bikorwa bya gisirikare by'igihugu cya Irani no mu birindiro by'igihugu cya by'igisirikare cy'igihugu cya Irani hariya ku butegetsi bw'ite Irani. Biravuga cyane rero kandi ko igisirikare impindura amatwara kirwanya mu mazi cy'abanya Irani ngo ejo cyatatse amato n'ubundi y'abanyamerika, ariko ngo nta muntu wapfiriyemo cyangwa se ngo yakomerekeremo, ariko ngo hari ibyangiritse kuri amato yarashweho. Biravugwa cyane ko uyu munsi wa none intambara idashobora kurangira, ahubwo ngo ishobora kuzaba intambara ya gatatu y'isi yose, uretse ko nyine abanyamasengesho ngo bakomeje gusenga ngo barebe ko Imana yatabara isi, ariko byaravuzwe ngo kera yarimbuje amazi ngo ariko ngo igisigaye izarimbuza umuriro. Wenda wasanga ibyo bitwaro barimo bakora bya nuclear ari byo bigiye kuzatwirimburira. Mukomeze kugira rero umunsi mwiza, ndabakunda cyane kandi mukore ibitunganye kandi bitunganiye namwe ubwanyu bibaha inyungu. Imana ihe umugisha imirimo y'intoki zanyu.